Kakaluguran, pauli na ning kamalayan ng Arsobispo Florentino Navarias, ing pamangailangan king pamamasto ning parokya, yu at tiwalaya ka rin kagiwan ng Padre Jesus Layog Jr. para king kasaywan ning metong akura paroko. Inawad na kanako ing ipasyagko king lagyuna, ing kalingapanan timong pastul, para king badayaning Diyos keting parokya. Dahil ni panibala ni kaya kayo'y Padre Jesus, anting bayo yung kura paroko. Pabiyeko at pagkatiwala ko na kinggamat ting akong Ginoo ing sarili ko, king tinggap kong bayong pastoral assignment ngeni. Surprisingly, sabi ko binandin at suya naman isang taana. An elderly saint, a symbol of wisdom and continuity of faith. At bilang neto nga apo ng Jesus, she is also involved and concerned karing nanumang importanteng events, lalo na in relation karing karelang apo. I can imagine how fond Saint Anne was king apo ng ni Jesus. Abi-abi at amo po maglakbe kaya abi ng Jesus, kambiyan ng Maria at Jose, ding Sagrada Pamilya, at king pamanang tabi, ning kaya katamong malugod, apatulunan, iapong Ana, at ning kayang esposo, iapong Joaquin, apareong apo ng Jesus. Uling kingaldong iti, dirinanda kayong Jesus. Sana panalangin ko, naking kasuyuan ko kaya kayo bilang kura parokoyo, king pamamastol ko kaya kayo, akit at panamdaman ni aliwa i Jesus B. Layog Jr. Nunay panamdaman niyo ing presensya, pakalulu, at lugod ng girutamong Hesus Kristo, ing tunay, mahayap, apastol. Pa ng Santa Ana, yamo naman ing inspirasyon ko in my desire to serve you as your parish priest. Interestingly, ding paring kalupa ko ketiking Kapampangan, mayayawos la naman kong apo, king amanong Griego, presbyteros, which also means elder. So okay kayo po, thank you so much. And this is just the start. We will continue our journey together. Depo.